amoni otwire no interacting na amoni wafune kizibu nkechi it immediately make sure that no ikano yirukira kahe no ikano ombuza utagire ngo mwana bagera ki ngo mwana bamu ngo mwana ngo hine byo tambukire hine byo kozere kino ika obuza amono juroti this normal so that alone Nchiterezo mshago kugira ngo nobuza nokora ki so that's already one thing. Then ekindi hatike biwano gamba hebye biyino naki no ikanoza kubuza omushaho omujuro tukonkashi uti umwana wanje kayabeki kayabigire kizibeki so oshanga ngo nofona that care mwana that consistency yo kugera for care it is what makes injikutuma umuntu yagira ngo mukazi wenda kuba nagira cyane amusha. No mukuru nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda otaferwa Omuntu yabanda ati madine china titi net. Ikareba ngura musimu. Ikaza kushaka tuwe. Nehinda. 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 Acacia country in ahumurembo orwambara kandi kiganiro cyaba kuhayahayanira ubwame yabwo rembo rwambara acirukwija kukorerwa rizoba no turkwija kustizaho amakuru agacencwire kandi uruga kusyaho nde Elias ritugusabitu takaga kuretiro mbwijire reka mbanze nkoreke ebyija bgebembire emitwe y'amakuru ne kwikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Gacencwire kireki ebye kibanja cyefuze n'umugigane beranda office ya RDC bitahiremo umuru rwampara rero bosco kora asasi mukata mwisintiza omukazi kuwa kuguriza kibanja kitacyawe cy'abana babandi ojije na wo mu office ya RDC mukwataniso kurwanisa enkozi zebi President Museveni ahabwire polisi na n'abantu ba burijo. What is crucial here, ekikulu mu kino is coordination between the police and the wananchi. Mukuru w'entebe ya katano yakwaturwa kunduza enguto eya Ibanda Kagongo. Mutkaza gamba binje berike mbaga ninga n'umurya. Wale atyo bisa natu yambe naku.
emitwe y'amakuru yabane kwishyibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Nyongera kutangira kampani ngo wasiba kurunzi Agacencwire ekirecho rugakusyaho ndi Elias Rutugusa. Ofisi ya RDC wa district ya Rwampara etahiro mu nshonga z'ekibanja chefuzi ahi mukuru w'entebe yo kubanza hamwe na namukishe wefuzi bakwatanise bakaguza omugiga kandi orumishurwa we kandi s'ekibanja chefuzi cyo rutoke aho bechika babire batarukumanya omuhezo wa RDC Gerard tukamuhebwa aragire ngo hatakajara owagaruka korese kibanje eki okusyo bw'omugigogo aresere mukishe wefuzi omu ofisi. TV Wasenje menja hwire tukakoreka makuru uko abatora ba sero ya Meramawanu umugomboro ya Rwano district ya Rampara babire barahace kwiha mu mukuru w'entebe yo kubanza misho bagomeze ngo akasayiningiro mu giga Bosco Chabomwe endagano yo kugura kibanja cy'ufuzi ahewe kikababi batari kumanya. Ndimunenza kwegura ekito kya kabiri mbona Bosco yija n'omukazi weye na n'omukozi weye. Bosco akambangira emihoresha tarikwenda kuntema tuyarebe byamushobera yansindika n'omuhora munwa n'enkojo njijeruho nayetera hasi omukozi weye yija yantema aha tukagezaho kugambana kiguza Rosette cyo kushaba hasimu orumukishe wefuzeji bitake yakane fuzeji mutari kumumanya. Tariho umuntu wo kumanya kine nyewe umushiri wa Nadire yasemyaga makunya birafire efrezi yansigire nzintu banazo ntwandire kibaya cyane ne kuzanye zintu banaze kuzanje ishatu nizo ntwanda twebeke bazasifu shobire kubushye twasharamu twacuguza. Mbwene nshongezi zikirize ofisi ya RDC wa Rampara ebirebe mbire Gerard tukamhebwa uri muhezi wa RDC hamwe na omushuganiza wa polisi n'abantu ba Burijo n'ingash community liaison officer okija kuri nshongezi no wa family wakubire nabarabura ngo kimwaza kora kikozire ki kikire nkonka shika mu operation oguyaza guzita kakari abana bana kunkimwe mwamureka mwamutankahe asaidi meaning ngo niyo cya personal kawe no mushango aba TV westaba benyene bakamuterera sumu yabagarukamu tizone record akatambika roho ari kujya tinyefuzanye zine abana bibanya yansigire mbine ekibanja ne canje aba bagamba tinkugeranta tindi kubamanya. Mukuru w'entebe yo kubanza ko businge Beatrice wabishika bari kwetumbitira okuba yasayiningire Bosco okugura ekibanja nawe ine byatugambiri nkanyine right kusayininga kinyo abana kundena benta kubumanya kandi kunogira ngo baka umfamily hino wabire yize akanja tukonka cya pasi imyaka eshatu y'inamara ngo akijaja tukonka asafo wafiri akanya abana ngwe nini keso mukazi kwa ije futunde cyo banje utaramusayininja ubanze tumanise nojankani nyoga abana nimbanjera ki tinzire nubo ryo nogira ngo anyo abatinku bamanya bari atinku bamanya ashibane ibako bine abakuboundaringa nitaka kuveta bakasayininga ukabaki bakabiri batakuza kugambira umubwiro we ngo atuwaza kore nshobi nabanyuma ofisi ya RDC chwino mu hatakagira umuntu wena wagaruka koze kibanje ki okusyo Bosco ya Rete Rosette uwamuguruze mu ofisi ya RDC rero Bosco korabe no manya ngo ukagura umazima garuko go gendore togo wakugurise mu ofisi ya RDC ahabwenci ronterana n'abana ahabwenci wangurize kikikame bitu babechika tubashemerwa n'incho mu ya RDC muntu wagenda n'icyo kugira ngo amurete konka twamanya gwire n'ubwingana ki umushikina abana yenda kurya wona mukoresesho kandi tayine handi sayine kukoresa kandi uriya oyana tongana nawe ayine banje binjira no kuyishitoje wa TV West ni Susan Chersima
twagumizamuna n'amakuru President Yoweri Museveni ashabire kuhabaho enkwatanisa hagati y'abantu ba buriju hamwe na polisi okurwanisa enkozebi hamwe na n'okukuma obusinjo mu ihanga. President Museveni nagira ngo obusinjo buruho n'ekintu ekitashemerere ku bantu kwatwijaga. President Museveni ebyabagambiro nyuma wabazyo aha chai cha St Cornelius omu kyalo kya Karagara Buyikwe district obwabe nagambire kuyanja y'abantu abizire kumwakira. President abyari mu kyanga kya Greater Mukono omuhuriro yo kurwanisa obworo mu Banyayuganda. Lolekyo ensonga eyo esooka ey'eddembe okulaba nti Uganda teri mu ntalo, ekyo kibakakasa nti emirembe tugenda kugikuuma. Naye ate waliwo obumenyi bw'amateeka obutali ntalo, n'okusingira ddala ebiseera bino waliwo obubbi bw'ente, obubbi bw'enkoko, okuba emwanyi mu nnimiro, ebyo byonna bitawaanya abantu abagala kukola ebyobugagga. Adzire mwe kwatanisa egi ekiyamba kumaraho obutemu mu Masaka. What is crucial here, ekikulu mu kino is coordination between the police and the wananchi. President kyayogerako basebo ne bannyabo nti ekyetaagisa okubanka tulwanyisa obumenyi bw'amateeka kwe kuba nti enkolagana n'empuliziganya wakati w'abantu ba bulijjo ne poliisi yeeyongeramu. So you can all start. Kakati buli muntu yenna asobola okutandika, kisoboka buli muntu yenna okubaako w'otandikira. President Museveni honashabira abebembezi ba NRM mu ihanga lyonna twara omwuga gw'okushomesa Abanyayuganda okubaasa kubinga obworo n'okukuuma obusinge. And you, the NRM people, should be NRM leaders, be clear how to educate our people. Kakati mwe abakulembeze ba NRM na mwenna abali wano abantu ba NRM muyige engeri gye tusobola okuyigirizaamu abantu baffe okulwanyisa obwavu obw'omu maka. So the words are now three: peace, development and wealth. Kakati ebigambo bya president biri bisatu: emirembe n'obutebenkevu. Ekyokubiri enkulaakulana. Hona ihananjiriza Abanyayuganda okukozesa gye program za government. And this 100 million we are sending to each parish, please make sure this is your money. Kati mumanye milioni ezo 10 eziweerezebwa ku buli muluka buli mwaka mukimanye okuva n'olwaleero babakimabulya nadda sente ezo zammwe. The money will never go back to the government. Abembezi mu kyanga kya Greater Mukono basimye President Museveni abo kuyamba okutungula ekyanga kyabo konga hine bamushabire kubakorra. President tuina fishing community abakenyi webali wano mwemuli abakenyi. President abantu abo bagala audience nga bwe watugamba ennyanja oyagala jidiza bana abakenyi bananyanja ba indigenous webali wano bakusaba audience obalabeko. Naye kimu president kyateeseeko nnyesira kwe kukozesa obulungi ensigo zaatuwa. Gavumenti ensimbi zeetuwa nga ziyita mu programu ennungi eza NRM za kututeeka mu nsigo abavubuka abakyala n'abantu ffenna awamu okuba nti ensigo ezo tusobola zisiga zimere ku ttaka eddungi. President akatandika ehuriro y'okurambura Uganda mwaka gwahwire okukimusa Abanyayuganda akuba kubaasa kwebingaho obworo n'okushwijima programu ya PDM. Gasha kwa Abdukarim Sengendo. Twagumizamu na namakuru polisi muri Ibanda yakwata mukuru w'entebe ya katano Happy Herbert Mayanja
ahabwa okurenga habiragiro akatandika kuhunduza enguuto eya Ibanda Kagongo. Enguuto egi neya koransi kandi nekorwa government ya rwagati bitembera yayo ebirero kubimunonga nukwe mukuru w'entebe ya gatano okugikora ekintu ekitashikire omu biragiro. Omugasheshekera izoba abantu abakukozesa enguuto y'Ibanda Kagongo bakira bina kamunyo amatama mwemeyo kureba ebyuma biri kutereza enguuto yabo eya koransi etuyere kubimunonga. Bamwe butwagambaho nabo bashambura embeera yayo. Oruguuto oru rumaze obwire buringwa rutakusarwa abantu abano binero banaga ebintu byabo emjijo okugwa byahebyo accident byona mwene uko kumumanya konkati ya nindeba harimo tractor munerabamo negeza kwigaza cye ebintu. Mukuru w'entebe ya gatano niwe yababembira omurimo gwo kuhunduza enguuto egi polisi ija kwemereza omurimo ogwo yaba yatandika kandi nawe yakwatwa. Enguuto egi nekorwa gavumenti ya rwagati kandi mayanja atakatwirwa ha polisi hine byashobora. Uruguuto rukutwarugambire muyanga yatubira ngo uruguuto rubaza gukora directed ngo uruguuto ruterura kandi no budget agiruza gukorwa konka kugira ngo bataka rukozere gutera korasi itwe tukora ki ebibina ne kumunonga kandi kugira ngo nebimunonga hatagireho n'abashuma abashuma no manyango wa boda boda takwasa kuvuga ko munonga manyango wa moto katakwasa kuvuga ko munonga hata nibemerero mu mahanda nanuwa kagari emuhoro ebire muhoro. Mwema yo kuhunduza enguuto egi kwemerezibwa hamwe na mukuru w'entebe ya gatano kukwatwa abatura basigaye barikwetombwita ahabwa oburemezo batwire nayo. Auro rugudo rwa Kagongo to kurura basayibi ahabwe byinabira abana nabakozesa advantage abasoma bakozesa advantage nemuhoro nibatekwa kuzura izo batemiro umwana abantu omusikaza omusamu murebero go bwira hakisayi ejo jona ne death trap urugudo rwe rwa ka death trap bwene nindeba ki government eri kuenda na cyucu kisobera umuntu kaza gamba binje beri nkembaga ninga n'umurya wale atyo bisana atuyambe naku polisi yatumanyisa yiho ubushobozi bwo kukwata mukuru w'entebe ya gatano hamwe no kwemereza umurimo ogwo. Gasha kwa Timothy Mushabe. Webale munonga Timothy Mushabe twagumizamu ibanja erukika miliyoni 10 eritwire ricumbagizo buhereza ahirinduro ry'abana abatine chwera erya Toro Babies Home erukushango mu Fort Portal City byashashurwa abeshitongore cy'emprizingana echa MTN. Ibanje rikiro kushashurwa ba MTN nerigambwa ko baryizereho okurugo mu marwaro aho abana ba Toto Babies Home barukuraguriza baba barwire. Not only got a chance to interact with the children and the vision of the founder, but also to be able to make our contribution. The staff themselves there were able to contribute over 20 million shillings that was given for the food and dietary needs for the children, but also at the same time we were also able to donate money to be able to cater for their medical bills. Kwenda kusima MTN sagika mu project zetu za hano. Ema projects zetu yambira nazo tebere ya Toro Babies Home. Tukajyayo twasanga mpali ibanje lya milioni 10 ebyo bujanjala. Otwabazana MTN yagamba bayija kwija mu mwezi wa June kiwe kimu abinte kubagenda kukora. Alex Ruhunda or NP wa Fort Portal City yashaba barumuntu okugira umutima go kuyamba. The donations that we have made, you see how you have inspired us with your speech. Ulio okusajika abana baitu abokuba abana baitu nyencha ngombe dokombekensi yaitu abana tubalekera bakagenda batayina obuyambi ngomba tubera kizibu abokamwina kuraga abasoma baruganka bora tutakorera twakiraniza intekereza yitu twakwata yuri support yikutuha kusomesa abana baitu bagenda mu masomero kwega ebyokukoranka yengaro aboje bakora carpentry cyoko bakurugayo tubene sente za ekwato Omakura gandi nyina wo mukama wa Toro Best Kemigisa yahamya abazira bakira bato n'obutumwa bw'amasiko kandi yabashaba kutwara abana babo mu mashomero kwegesebwa ngo nuko batunge nyensi nungi. Leta abana babo masomero kusoma. Education is the key. Soma. Leta abana babo kusoma. Jara isomero ya
ebi yabigambira hitendekero ry'emikono eriro kushangwa muri Kitumba omuri Fort Portal aho yaba nagabira abana n'abazira abakiri bato ebyo kurya ebirimo umuceri shukari hamwe n'obuhunga yabashaba no kureta amafuzi aha mashomero ge okutunga ebyo bwegese obwabusha gasha kwa Dorin Nasima. Omurebo wa TV Sto murungi tukusima aho uri kuturebera hona kandi na doktorana okureba TV Studio makuru agacencwire konko ncherize mbase kwa nimpumura ukace ningaruka na makuru agandi agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe agarukurataho twatanise okutungura cyabare oyahandikise yashaba abahagizi omuri Kamwenge agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Star 165 star 80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered a draw to win school fees for your child for a whole year. Werarenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwenda Resform ensiyebiroto birungi Otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetungiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda omumisha hishomero ebirukiraho terera notu mushanje ibiri kinana neina 13 Ganitano. Ogambe na academic registrar. Evelyn Health Training Institute, Mbarara City, improving community health. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumurro kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Nuenda kuchamuka mpenkoni. Rigenda.
yakini cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 Noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyo bushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications on mashomonka, Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena Diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo tuyishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi uri mucho wararoteka tekera byo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hatabafurikire kimwe bakaruga Garage Street no bashanga Makanising Street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha Vanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho washika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ngende mbogo yoka
nembogoka ndaba mulungi ayibambe nenkolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe amakuru twagakusiyaho kuragara Acacia country in aho mu rembo rwambara aho ikiganiro cy'abarukayahayanira entebe y'ubwa meya aho rembo rwambara bari kwija kugeraho ikiganiro butunu activists kurugashahi n'abakasha mukaga kireki nangwa utakabasa kubana oferwa twagumizamo na namakuru agacencuire president Yoweri Museveni naija kwatera ekibina ebendera nka chairman w'ekibina kandi naija garuka kwatera NRM ebendera ahabwa president. Dr. Tango Doi orukure stongore cy'urukutezo burudu echa NRM Electoral Commission yahamya ko kumukuru w'ihanga yahereze kwihaye impapura ezo kwesimba honka chairman w'ekibina cha NRM kandi nano kwihaye impapura ezo kwatara ekibina cha NRM bendera omukaruruko bwa president. He will pick expression of interest forms for two positions. One for chairperson of the party, and the other to contest, if he's given chance, for presidential flag bearer. So I want to call upon the NRM fraternity in Uganda, first to notify them that the chairman of the party will be appearing himself at plot 13, the home of the NRM Electoral Commission, to express interest, pick forms for expression of interest, for SEC position, and also to pick forms to express interest for presidential flag bearer. Nabwanyuma Dr. Tango Doi yagumizamo na nokora nomination z'abantu abesimbireho mu karuruka NRM okwihamu abarakwatere NRM bendera kandi MP wa Shema North yahamya ko kwakuza kongera kukwatira aho abakazi okongeza entasiyo mu maka okore nguto okusya abantu amizi amarwaro amashomero hamwe na nebindi ngo muringo gumugo kutungura Shema izoberi banominatinga kujwekera constituency ya Shema North omuri Shema district nimanza no kushazamu ekirukurabamu ngo nyewe ninza kwemerera hantebe y'abakazi nyewe na umekibaju obera remember wa parliament kandi orugumizamu ninza kwemerera hantebe ya Shema North constituency ka member wa parliament ntakarigera habwa member wa parliament nyenda kubagambira abanyashema North ekintu kinye hanikire kandi ekindi kwija gukora kandi nkakireta hamundu gwo kubanza uruguto rw'itu kurga kabohi okaza masheruka okaza bwizu bwera ntuza kurutera chorus kandi sente nazitire n'abagenzi bange twazitire mu budget uruguto nduza kukorwa muhame tuza kurukora ekiri deep technically ahakora abantu ahakurwanisa enguzi okurebangu Ibanda district ya omu Uganda neija kuba eri a model district abo kuba ekyokora ninchimanya okusupervisinga okumonitoringa okora kimwe okutwaro misho eireyo kubajwekero mu parliament kwaberira karungi kugumza mune ntunguka enama yanje nunje entunguka ya nyabushozi eri kukwata amashomero ekakwata amarwaro ekakwata amashanyarazi kandi abantu bakiriyo nibeyongera kuhinga umwani ngo mazima nkataho project yo kubakorera seedlings kandi nzibahera busha kandi azitwire ko timpira ba municipality bonka nabibanda south nibatwara nabakamwenje in Shema district of Ankole subdivision. Congratulations.
kandi abandi abarukuza kwetaba mu karuru ko kwatira NRM bendera nabagira ngo buno bwibwire abantu bahindureho bateho abakoza ko bakorre birungi Parliament ya Central kandi omutembuzi sazo ninsaba abantu bakyaka Central kunyongera second term habokuba ebitukozere biro kandi bityakora biro kandi bitakamalirize bingi muno. Nsaba abantu banje nsaba abaronzi banje babugendera nti mumpaka ruru nteza amaju mumpaka ruru abokuba mu myakena murozere binkozere timbere nabo ninye orukuza kuba member wa parliament owakozere bintu ebingi ebirukorebwa kandi hariho member wa parliament we noragire mu parliament orabikozere tizikola so ni checho enguto nazo ziri kubi enguto zatunga muziri kubi entumwa y'amazima gija kubagaruza mamani kandi ninihira ngo obusagi kibona bula harubazirwangi akwa mutana mukinyoleka mumija kebaliza no mukaruru wako akaruterwa ekekero arimo kwaranagamba ngo nanda kushokeranya bushozi nanda kuturetera amazi nanda kuturetera amashanyarazi nanda kufa amashomero nanda kufa amarwaro nanda kufa nguto nebindi uwe ari no bujuruzo muri kimwe muri yebyo 2007 2008 2009 tukatu ijo mu district ikomeza beshemba konko kuihanemba chairman RC5 emyaka 10 plus district yitu neija ebigezo bicamushanje byashora neija mu district 10 ezirukwijja kwezebemberi yange ryona okukora nominations kuri yo kugenda misho mpaka 2030 byo kwezo ko amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza twagumizamu n'amakuru abatezi bakaruru behanangirizibwo kureba hare kandi bakatera n'akaruru kenshunga akarije kubaretera intunguka umwishaza Elia Kibare muri district ya Kamwenge abatezi bakaruru kushabwa kwatanisa no babire nbachira Dr. Brigadier General Charles Kosembo wahumwire obwabire naruga kwehandikisa kwetabo mu karuru okwatere bendera ekigombe cha NRM Kamwenge President Museveni Brigadier General ninyewe nsobora kwehayo kurora ngo mazima insecurity twagimaraho ijweri nkabaninde ngaho kugamba no mukuru womu omumahe ntakire batuhe battalion turole ngo battalion ya Kamwenge habwo kubo bakwaye kizibu ukajya footpoto kwihayo musurukale ukajya manyabehanga abantu baba bahoyireho ogwa kaherezo mu mahe okumara emyaka mingi okutandika n'omwaka gwa 1995 kandi akongera kukorra n'itendekere rya Kyankwanzi okumara emyaka mingi aho ayizire kumuzibwa arikwija kwesimba mu karuru omuri Kamwenge tutwine mu ekizanire kirungi kindozere kiri wa mwanja kwa naito tuina plani yokurora munaito tutunga stadium omuri Kamwenge Brigadier natekwa kubana korashi natekwa kubana nashemeza Kamwenge atiraji enshonga zebyo kwerinda eby'entasya ebyo bwegese nebyamagara abigambire honka chukuru kumanya mukazi ngagenda nabungira akatale kanyu hansi hali nasanga watermelon zilizijunda abantu tebari kujyayo geserekere akatale akabayombekere hati nindora kalohe kufuro tikarukubayamba akaruru ko kutora n'abarakwatire NRM bendera ahabwo bunyishengero nikije kuterwa 2016 byo kwezi kwa mushanjo tureberaho na kandi na noktorana okureba TV Western Chilize ngarice mpumureho ningaruka n'amakuru agandi
erino bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki erino bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki erina chama chayo muhuje katoki yerya mutindo Katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri ukaganemo Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mazina ganje Bilum Sanatori, Deputy Head Teacher, St. Francis Vocational Secondary School. Erukusango muri Bitoma Bushenyi district. St. Francis ni ishomero ruhango ryine bizimbe byinji
na n'abana ni bingi na n'abakozi ni bingi konka tukaba twine ekizibu ky'amashanyarazi turikukoresa generator mwefa etwara amajuta mingi konka ahitwaretire abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatuha amashanyarazi marungi mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa ca kituzi yenywere kituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu kituzi ca shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009 Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwareko gwo by'obushubuzi n'oburambuzi ebirabi na mushanju byo kwa mukaga okwisebira mukaga byo kwa mushanju omwogogo omucyayikaceka ije tugure ebituri kwetenga besha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanju eshatu anane 5 noti 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana cyesire kutambira abisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa omulabi waffe omulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwa mukwa buli mufumbi na afairo obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna okwetolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende ngolooza byabafere kale ano ssaawa kino wafugiriza kintu kituufu se n'asanyukire kuba n'adabu naye nga kende kuwulira zinduulu dda kale sita 165 680 ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Man, ballet took forever. There's no ballet here.
Who took my compass? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the UMA Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 354 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa bato n'abakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundroge mbazigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirruba habuzbumushaho. Gena Herbals ekayime bazechishaka etine kabi ekirango cyo mutano ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics kikwatanise na Ministry y'Ebyobwegese n'Emizano kitebekanise okubara okubesere baseline education census 2025 okubara oku nukuza kutwariramu amatendekero gono mu ihanga aga government hamwe n'agabantu buntu nka primary, secondary, vocational hamwe n'amatendekero agahiguru okubara oku nukuza kutwariramu abeji abashomesa n'ebizimbe okweraho omuntebekanisa n'esharaho omu byobwegese. Ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abantu bona bakuru b'amashomero n'amatendekero agandi hamwe n'abebembezi ba gavumenti okwatanisa n'abarukuza kubara. Omuringo gw'omutano ekitongore eki ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abazire babeji bona okuhagira entebekanisa egi obwe barukuhamya ngu abeji nibamanya obubazirwe bine namba y'endangamuntu narishi learners identification number okumanya birukukiraho teresi mwezi 0772 93 36 28 narishi 0773 78 71 89 byarangwa Dr. Chris Mukiza arikura ekitongore eki kya Uganda Bureau of Statistics. Otweraronda pishindunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za pishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pishindunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhorsel na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichina tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero Batteries omuhorsel na retail Comet Oil omu half liter na liter 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga nibiri 18 erizoba nza kutayire cyaro moviti butoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebujumana
oyizeze urukugomba ushaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezindi kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita omushipa kimwe enganda zoona zikaziranira hamwe kusharura emibazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana nabaasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya Movit okweyesiga izooba lyona. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Nze nfunyemu ekyomugaso okuyamba bannange eri ku kkubo. Nsooka kukola byonna bye bansomesezza ne ndyoka mmatira nti omuntu anfuddeko oba mulamu. N'olw'ensonga eyo nkubiriza bannange bonna abali eyo bwe muwulira omusomo nga guno nga batusuulidde ne bagala katusomese ababooda bano babeeko nabo kibayamba eri eggwanga mbakubiriza mujje mutwegatteko tusobole okuba nga naffe tuyamba bannaffe. Prudential. Let's live life together. Tuli nawe. Nchwirage chweketi abatura begomborra yakabira omuru Ruhinda South omuru district ya Mitoma nebetombwitwa ahabwo kubura obuhereza bw'irwaro rya government rya hihi eriyo kubasyaho obuhereza. Runo babiri nibatunga obujanja bwa busha obutebeekanisi bwa retired Captain Dr. Kamukama Bernard. Tukugwenda gwenesa n'irwaro kabira Mitoma okuza kabira bakikaba kweza ka panado babana ko bakujasikara mu mugende muzokugurira nanke ate byo kuzagura no botine sente zo kurugwa akwantwenda nito batereza irwaro bayimba pranga kuruteka kisayi hariya nyamusebeya kandi tubakaduterire ukari. Gavumenti ekwombeka irwaro rya Kabera Health Center ya Acacia tokuhwera abantu ba Kabera konka bwanyuma yo kushara mu town council egomborre kasigara obuseri etini irwaro. Obuherezo bwa kuno yabukaturema none turaguza za Mitoma turaguza Kabera ukikayo empazi nguteriyo bakwandikire baraha uze kurumu maduka bitoko nawe ya Kabera sub county then tuze umugombo rezindi nka Tara sub county nabone betago buzanza binkobu twineyo Nyakizinga sub county. Abashaho bashanjire ngo abantu binja bizire koraguzana munonga abagurisa hamwe n'abakikuru babire binendwara nkashukari pressure hamwe n'ebindi. Tureba ngo abantu binje nababine indwara za shukari pressure ngo binje nababine ulcers hamwe n'abagita peptic ulcer disease ulcers ejo nene lebo komiringo minjo bonde ne gastritis. Abataka ba Mitome y'amashuma nibajara ngo Mitome inebikonji byinji kongati katondoro bajurumwe ahabwo kuba Mitome y'amatembe inobuhereza bwinji okusinga y'amashuma. Omugandi etawuni za Bushenye zirumwe ya Rwentuha, Nyakabirizi, Bushenyi, Ishaka, Butare hamwe na Kayembe zishanyanyire obwenku yanja y'abatura ba Bushenyi beshurumya nyeje kwakira chairman w'entebe ya Katano Jafar basajja baraba ubwanyuma yo kumara kwehanditso mu Kampala.
amani omushonga ya PDM abo kuhatebye stimline negenda kurungi tugenda turebe buri muntu household eri mu bracket ya 39% erebe yafuna sente abantu bakumbo. Chairman Jafar Basajja Baraba asimire government ahabwo kubonjera sente zo kukora enguuto. Challenge itwine omu government local revenue kandi ne sente ezikunga rwagati batusente ikimuno na nitero muri government yongera percentage at least funeka 30% of the total budget abo kuba implementation ya service eri aha magombora amwe na Jafar yesimbere n'umunyamakuru Prosper Tuwebaze amakoraga gashakwa Abraham Muganzi. Omakora by'emizano timu yompira gwebizere eya Chihi Town Council esinjire yakanyantorogo na goruzina ahari 0 okuhangura empaka za Safari Cup ezibire zitebekanisiibwa omushubuzi Christopher Safari mu district ya Kanungu. Empaka ezi zibire zetabirwemo timu 11 kandi abasinguzi bahirwe bichonjo. Player non pira. Na subira mpira muri ngomonga batambara batimba ya butoze ke butomito Town Council. Na hato mpira na mtejo kwa teka mpira baguyao. Pata batimi ya butoza. Joseph Atomo to once again baguyo. Protect batimi ya Town Council. Iyo mpira na mweto. Teka shot mpira kwa once again Julia. Mpira gwinao. Bitomito Jose. Chita non pira. Jine teka pira kachira ya bausa finga bila chance batimi ya Chi. Iyo mpira ya NRM koko eri kugira ebyo buhinji ninza kutezaho umuntu bakureka ngo twatahe turi kweta wa value addition ninza kuchikora anta ninza kutezaho ndete mu mashine zimwe eziri kuza kutereza razigarukiremo kuhinda izuba rya nyuma abazyo ahacishaye cyakaceka. Timu eziri mu Green Park Olive Farmers hamwe na Centenary Bank zongire koreka amani omu mpaka z'amakampani gambara bwa nyuma yo kukora kurungi omu za round ya katano ezanirwa hasanda haceka omu z'abakuru abarengize emyaka 3. Green Park esingire emizano yona 3 eri kugutura Airtel goli 5-0 batera coach goli 2-0 nambara ame OBs and OGs eyibasingire goli 2-1. Omizane ndije y'orurengoru Centenary Bank yahugize ahari Bushenyi Superwazey eyibasanwire goli 5-0 kandi yo Vision Group hamizane 3 basingireho gumwe barufutera mobs goli 1-0 bagwa kikaza na Absa Busha Bundi kandi Millennium Sako ebasingire 1 Busha. Ebuno obonero obadde crucial nnyo obwa mabuzi era tukyalidinga teba ate nga tulina omupiira gwe tubanjayo nga Green Park so abawagizi baffe tubagamba nti tebagwa maanyi. Sajja bakoze bulungi basambye bulungi batusuubira okuwangula empiira ekiddako tuzaako Bushenyi ebyo tugenda mukuba watali kulonzawo. Timu yitu nekola kurungi munonga abakuba twasimu za chance tukihangura kandi batire nyinshi so turera mu mitwe
yacu ko season egi tubasa kushitwara yo KCB Bank ahamizana 5 basingire hebiri bagwa kikazi gumwe endije ebiri yona basingirwe baba Olive Farmers batire timu ya Rosca Sako gori na harzoro omukaya no kwempakeza volleyball St Kagwa Obis basingire mizana ebiri barukufutera soft aluminium nobwo babera harzoro na Coca-Cola eibatire habwo babera harkamwe kandi yo Millennium Sako esingire Ruharo Mission Hospital na Coca-Cola ezeterire habwo babera harzoro agongo makuru agutwabasa kurundanara ahabwizoberi bitun nyongera kwijusya ngo takaferwa ikiganiro cy'abarukayahayanara obwa meya gorembo rwambara ikiganiro iki nikija kubacuruho butunu ahandeho za TV West ikireti okutandikana na Shahina Zechiro amakuru agacencuire aho nto nabasa kuba ningahendera kandi wabanaga kusya honde Elias Rutugusa ningwendezo kurara kurunzi Eshaha zabishatu Zechiro na You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba ne kukibaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona Chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa ku rugo mu chituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited Tina Events baguretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshi ko